Hallelujah. To be praised. Cela verse number 1. Ibandla lakwa Antiochwe. Yes. Ke kaloku kwaye kukho kwa-Antiochwe ebandleni ebelikhona abaprofethi nabafundisi. Yes. Abathile. Yes. abangoBarnabas. Yes. noSimoni. Yes. ekuthiwa nguNiger. Yeah. noLukiyo. kwaseKirene. Yes. noManayeni. owondliwa noHerode umphathi wesahlulo sesine. Yes. noSawule. Yes. bakubona ukuba ke ayabusa enkosini. Yes. Kasibambe yosani bakubona wathi bayabusa enkosini. Yes. bezila ukudla. Bethini na? Bezila ukudla. Le ndaba yokuzila ukudla sophintsha. Ibandla kunexesha lapho khona liyeke yonke into lizila ukudla lingadli. Once wangumzalwane odla 24/7 uzaba ngumzalwane ongazinzanga. Wathi ibandla lase-Antiochwe bebusa enkosini bethandaza bezila ukudla. Indala indaba yokuzila kokudla libandla ngabantwana bakaThixo siyazithoba ngolo hlobo. Bawo khawube nathi le 2016. Bawo manje ngabe sabuya emva kwethu le salvation. Bawo diliza lentaba lijokene nayo. Bawo qinisa amadolo. Bawo noma kubonakala ingathi khona intaba ebekiweyo phambi kwami mandinyuke ngomncedo lwakho. Bakubona babuse enkosini bethandaza bezila ukudla. Bazalwane ngeke ngiyaqalela mina uyabona umoya udla inyama ufitha inyama azonto yabantu abathile le yenzelwa wena. Ngiyaqalela uzayibona lena ngithetha ngayo uzayibona. Come Wednesday bakayezi losithathu uzayibona le ngithetha ngumvulo akudliwa yevabhuti sibona uLwesibini akudliwa ngoLwesithathu ngibonge igama lenkosi. Ya abathakathi ke mama lezo ningayithathi kancane. Yabona basithe 2 days le abathakathi bona yaphuma information kwemntwana wathi into esiyenzayo thina xa sawuzila ukudla sithatha amaplanga sibethelele izikhwenkwane siguqe kuwo siguqele into eyodwa yokuba abantwana bakathi xa bezila ukudla mabangayigqibi le fasting ngoba inamandla abawuyigqiba. Ucima uzavela ulambe kangaka nje hayi phehliwe makayiyeke esibongiseni makangayigqibi ingozi. 2 days come your life will never be the same. But I think something will be criminal soon angeke criminal soon hayi phehliwa ngaya basuyigqiba le 2 days njengoba ibandla lithandaza lithe 2 days asidli. Lento lovala ukhuma loka lwahamba ngoku lapho ngosami 2 days bekufundela abazalwane ngeke into zama nifile mosoko ndifunda amavesi okuzila ukudla lifikile njalo. Now I know ngingayifunda yonke le Bible uzafika abazalwane bezila ukudla. Thina singabazalwane abanjani xa singazozila ukudla?
futhi i-Old Testament zofika bezila ukudla, ufunda uDavide bazila ukudla, ufunda uNehemiya bazila ukudla, ufunda uYesu zila ukudla, ufunda abafundi bazila ukudla. Thina sitheni? Yintoni lesingaba thina hayibo inkwe hayi mina nyuka intaba negusha 2 days ngozibulawe lo nto. Funda sicela uphinde levesi le abazalwane ibandla lase-Antioch lalenzani. Bakubona ukuba ke bayabusa enkosini. Yes. Bezila ukudla. Yes. Wathi umoya oyingcwele. Wathi umoya oyingcwele. Wathi bathethe uHoly Spirit. Kukunyiswa yilento yenziwa ngaba bantu. Bona abantu abasinomileyo. Wathi uHoly Spirit. Hayi bazalwane niveni bazalwane. Wathethe uHoly Spirit. Namhlanje akasathethe emabadleni. Umoya oyingcwele usokuliwe nje cha ngeplane zabantu. Kodwa kwelabandla lase-Antioch bathi bethandaza. Wathethe uHoly Spirit. Babezila ukudla. Xa lento izwi lenkosi ngemihla yokugqibela yawuthulula umoya wami phezu kwenyama yonke. Abanye bazobona imibono, abanye bazawuphupha amaphupha, abanye bazawuprofetha. Yenzeke lo nto lesihla 24/7. Nali ibandla lase-Antioch wathi umoya oyingcwele. Wathethe umoya oyingcwele. Sinemishimishi namhlanje ecaweni kuyaliwa because kaloku umoya oyingcwele akathethi, abantu basebenzisa ingqondo yabo. Liwa ngesikhulu ecaweni. Lo into niyayazi bazalwane kuliwa ngante ngesikhulu. Nawo kwabo kuthetha umoya oyingcwele lapha bela abantu bazalwane. Ngizayiva bazalwane ukuthetha abantu abayibona umoya oyingcwele. Baninzi namhlanje bangabefundi babekwe ngabantu ngenxa yomdweba wabo. Babekwe ngabantu ngenxa yemfundo yabo, ngenxa yemali yabo. Kodwa into esiyivayo apha kwibandla lase-Antioch kwathetha umoya oyingcwele. Wathetha nabazalwane bethandaza bezila ukudla. Wathi ndenyulele uBarnabas noSaul. Ya bakhupheni phakathi kwenu. Hayi le nesiyibona yecawa kuthiwa kuzawuvotwa. Ngibalo uzawuphathela ibandla. Uzawuvotwa. Kuthiwa abantu abahluthi bathe mpu. Abazi noFefa, abazi nonto hayi sifuna ubani thina. Kuthiwa asimfuna ubani, sifuna ubani kuthiwa makuvotwe. Kuvotwa apha ecaweni. Ivoti into yepolitiki manot ecaweni. Siyathandaza thina. Hayi mina ndivotela uTata umonakala, hayi uTata umonakala siphatha awuhle mina ndivotela umkwena. Benyuleleni uBarnabas noSaul. Funda mama sithandaza. Wathi umoya oyingcwele. Yahluleleni ke uBarnabas kwanoSawule. Yes. Baye emsebenzini endibabizele kuwo. Yes. Bathe ke bakuba bezile ukudla bathandaza. Bakuba bezile ukudla baphinde mthandazo. Simvile umoya oyingcwele uthethile manje. uBarnabas noSaul abasadingeki phakathi kwenu. Kukho abo bedingeka khona kubo. Ibandla lithandaza. Izipho zikamoya oyingcwele zitheni. Izipho zikaHoly Spirit zilandwe emthandazweni. Kuvuka abaprofeti. Ya abantu athendi into abaprofeti bazalane. Andede leziwayo mina ngaba beziTVini futhi siboma manje. Ngiyabona sibofeni ushiya amaqanda amabili efrijini. Ngiyabona sibofeni intoni leyo. Intoni isiprofeto kahle kahle bazalwane. Ya intoni into isiprofeto. Isiprofeto ukuthetha kwamoya kaThixo elumkisa. Hobi sibanga. Ningabisenza ngohlobo bazalwane. Izani ngapha uthethe umoya kaThixo. Ngondile. What is that?
kodwa abanyulwe nguThixo wathi umonye bazalane into yethu sekuthandazile isekuzile. Uyabona nje basikhonza ngosile liqaqobana sibambala kangaka. Uyabona kuba ngabe kuthiwa nanso ingxaki yenzekile lapha edrayini kwamama angajamba ubhuti isibo athi ngeke ajamba utata umuna niyathandana niyavana ngo kodwa uba niqhubeka isithandaza sezile ukudla kuzawufika abantu apho kuzawufika abantu apho phele yonke loo nto leyo kodwa bahlele emthandazweni. Bahambe baye emsebenzini endibabizele hayi le nesiyibonayo uyabona umzekelo uYesu wayena abafunda abayi-12 kodwa ngeli xesha bethelele emnqamlezweni bayesele bengaphi babeyi-11 uJudas wasekethi sekezile inkinga nakula 11 yayisele banikeza umyalezo uYesu ekevule engcwabeni wathi hambani indilindi ninganyakazi nihlale bawuyeka umyalezo oPetros nabefikayo phana bona bahlanganile bathi kaloku thina singabafunda abayi-12 masenzeni bazalwane basezameni uba ubani we-12 uzawungena apha kuthi benza amaqashiso kodwa khona ubani masihlala amaqashiso sibone uba ngubani into bengekayithunywanga nako awuva mlando ngalaa ndoda bayinyula ngeqashiso wabayinyula ngengqondo yabo. Mali bawe kama lenkosi. Ibandla lizile ukudla lithandaza kunento ezixakileyo mfana wami emveni kwale 2 days. Kunento ezixaki ibandla emveni kwale 2 days. Kunabantu esibadingayo apha kulesi sixeko beze bazokhonza emveni kwale 2 days. 2 days prayer and fasting. Yabona lento ngeke usavale ingahlithi kwezimpilo zonke ilahle lento ayikholwa hayi awuzudliwa. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesu uyaphila dia Jawisa Jesu Matthew number 6 chapter 6 Matthew 6 uyaphila Jawisa abantu Jesu uyaphila dia Jawisa so ungazoyikiswa indlala unoJesu ophilayo indlala ile izindlela zizimishina ngoCovid nabonke kama lenkosi ngiyacela ufune chapter number 6 verse 16 Inhloko ndaba ithi amalizo nemithandazo nokuzila ukudla. Amalizo nemithandazo nokuthi ukuzila ukudla. Yazile ukudla. Ithembi ngayifunda yonke le Bible ukuzila ukudla ngabantu abakhonzayo. Umuntu ungakhonza uThixo ungazili ukudla. Ukudla uyayeka. Amen. Hallelujah. Amen. Funda kwesisi verse number 16. Verse 16. Yes. Xa sukuba ke nizila ukudla. Yes. Maningabi njengabahanahanizi. Manizila ukudla sanikwenza njengabahanahanisi. Abahanahanisi ngabazenzisi. Umhanahanisi ngumuntu ongathi uyayenza into abengayenzi. Nina nxa nizila ukudla ningafani nabo. Ukwi-fasting engeyiyo bazalwane. Sayifunda lona before siphuma before sihamba apha silevusele salifundela kumcacezelo kumele ayizana after 58 uyakuzila umuntu ukudla kuzile kanti uzila zonke alambe uzidlisa nje ngendlala
because indlela akazila ngayo uzila wonke. Ngifuna ukuxelela ke ngoku i-fasting iyalola ikholwa. Uba ungena kwi-fasting ungumuntu ozonda abantu uzawuphuma uwesi. Iyamlola umuntu i-fasting. Wena lokhu uqhuba uzila kanti sowuzilela ukufa. That is why kufanele sikufundise uba i-fasting yenziwa njani, iqhutshwa kanjani ngoba yinto ofuneka uyenzile. Xa nizila ukudla ningenzi njengabahanisi. Abantu abacimba bayakholwa kanti bayadlala. Awuzonto yokudlala into ngathi ixole abantu abasirious abafuna izulu. Uva umuntu esithi akaniqondi uba ndamzilela ukudla. Ndamzile bayengandambambela i-fasting. Ndawulimala kakubi. Lithi izwi lenkosi xa ufunda incwadi kaIsaya nina niyazila ukuze nilimazane. Nizila rongo man. Yabona ngonje basawuqala ngoku kufanele sawuthandaza umthandazo wengoku honest. Bawo clean isazila sawo. Ingaphumi ndikhohlakele lenkonzo. Hey. Yolanda amandla phaya. Hayi uyazilimala. Nizila rongo funda sisi. 16. Xa sukuba benizila ukudla maningabi njengabahananisi. Yes. Bona bamatshekileyo kuba bebenza bubi ubuso babo ukuze babonakale ebantwini ukuba bazilile. Ukuze babonakale ebantwini babenza bubi ubuso babo. Hayi. Vuka ekuseni wena ngomsebenzi njenge ruthi yakho mfana wami uhlamba ubuso bakho nje kube right. Ubafune ukuthi wena uqhele kwenza. Akho nto special akuthiwo asinakwazi ukuthi ngisibali fasting. Udibana ngitshona ngabe eziyoni ayabuza udibana nokunona abanye abantu zalwana abantu abangakholwayo ngapho. Tata wena ukuthi akhona esingayenza yesidlo i-fasting. Oh yamngolo hlobo bazalwane. Lithi wena yazi wena. Dibana nawe sowulele ngabe eziyoni ngecala ukuthi ayasiqhubeka le fasting. Angisizo la ngabantu abangakholwa besithubeni. Manje igama lenkosi. Amen. Wena mababona ukuphila kuwe man. Ngenhlanhla uthandaza ukhala ukuthi ungadlanga esifini. Bayabona bathi go. Ikhona into njani? Ya ukhona into kwaqonda bemini. Endlini Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndabaza abazalwane bakaMashiya pha. Bazalwane ngalokaba. Bana uyenza into ngathi manje bawe igama lenkosi. Hallelujah. Yes, apho bazalwane sikhona ngoku le 2 days uzincame nje. Manje bawe igama lenkosi. Amen. Zilukudla. Ungazenza usize impilo ngomsana. Ungazenza usize uphekela izinja, bofuneka uphekela izinja, uchayela ibala, bofuneka uchayela ibala, wenze konke ofuneka ukwenze, uphumule ngeke ufunde iBhayibheli. Uthanda ufunda iBhayibheli, uthanda imali abasizohlangana lapha. 2 days uzayibona lo. Nawe uzaba proud ke kuwe man. Uba Thixo Nkosi yami, lena ndiyifumene into zange ndayifumana before. Ngikhumbula kamuhle. Hlanga ngiqala uzila ukudla. Yazi lithi kwavuka kwa 3 days. Ibandla ndakhona. Kwa 3 days akudli. Kanti kodwa 3 days ndani kuba ndithe yonke into endifuna yenze. Sizawuyenza. 3 days langahle. Bene-1 uthi ndithwala noma nebelitshekisha. Ngibona ndakabona into abalunithi awuhliwa. Manje igama lenkosi. Kodwa kwala kusuku lesithathu. Neva amandla manje engazange ndawemba before. Inamandla lenkonzo bazalwane. Ufunda sisigqibezela kwathi abathandaza bazila ukudla kwenzeka ngenyuleleni uBarnabas. Uma babonakala bona bematshekileyo kuba bebenza bubi ubuso babo. Yes, ukuze babonakale ebantwini kuba bazilile. Awuyibonisi ibandla. Yes, qhubeleka. Inene ndithi kuni bawufincile umvuzo wabo. Konganto uyayifumana lo fasting leyo. So uhamba nje, uhamba ukhwazela umuntu abesifadweni.
ke wena wakuzila yithambise inhloko yakho Hlambe right bakubona ungadifana nazo. ubuhlambe ubuso bakho Yes. ukuze ungabonakali ebantwini ukuba uzilile Uzivezela abantu njengalento esiyibonayo apha ku TikTok. ubona Twasi ku day 1 ngeke fasting 21 days. Hamba bekhwaza ku TikTok or Facebook fasting. Nali izukathi. It's very important uba wazi uba yintoni engenzayo umzalwane nentoni engenzayo. Lithi izwi lenkosi ke ngoku wena usowufile umvuzo. Lento yabona ukuthi wasiphuma esikuduba engenzeke mhlawumbe nje bathi nasihlali abanye ngabanye bahlala nabanye abantu bezindli ukuthi nje bayibazana khona inkonzo endisekuyo mama amatata acela nje ukwazi phelela. Amen. Amen. Yes, because bazathi hayi kwaba utheni ukina umoya onjani sihlala naye phela ukuthi naye usekasadla hayi ngixoxana nabantu ukuthi hayi khona ukushiqa njengabantu bethetha kuzo bathi cela umanager uyaliqonda hayi kana kunje qala uthuka. Amen. Amen. Bawufikile umvuzo wakho qhubeka sisitana ukuze ungabonakali ebantwini ukuba uzilile yes ubonakale kuyihlo osemfihlekweni yes aze uyihlo obona emfihlekweni akubuyisele ekuhleni uThixo akawazi uThixo akawazi awazi uThixo yabona le into siyahamba nayo wathakatha ngegama akho nto unongayenzeka amandla kakhulu ukholwe uthandaze uzilule akho nto ungenongayenzi. I remember kakuhle mina kanxele abazalwane sisepasika nami wayikhona nawo sisepasika ngifuna umsebenzi ngapha umuntu ndakhala inyembezi ndabe ngiyawufunda namsebenzi kodwa ibandla likaThixo this is the alisoxelisha the right aim yoba ndiwushiye wathi ngoko nangoku uThixo wathi akabuya ngokufana ungathanda ngegama wayithathi kancane indaba kaYesu wayithathi kancane kukhulu kakhulu uma kujansilingwa kangaka nje amayele kangaka nje uma vela abantu bekuthanda babe benza istory ngawo igolide gama likaYesu. Nawe ke ufuneka thina senzeke ngokufana masiyenze sizibusha sithandaza. Amen. haleluya Wathi boyigcwele leleni uBarnabas uSaul baye emsebenzini endibathumela. Abathunywa ngomuntu bathunywa nguThixo. Xa uhlangana lencwadi imnandi kakhulu. Udibana nabo phaya sebeqhubeka bewenza umsebenzi kaThixo. Wathi qhi indoda yayisaziwa enobuqi enobutshijo. Yaqobisana nabo izangibadilisa. Iqobisana nabantu. Abantu abakhutshwe nguThixo ngomthandazo.